So that's it. Iti mo na po nga sunat ang sagot ti for decade duo. Sunat ano palwan? Sirsir mata. Alam ti sirsir mata ta English na? What? Vision. Vision. Yes. Iti pananaw mo kumbaga data. No niya ti kaya mo nga makita to in the future. It's a vision na. Vision. Hello, Ading June and Balong and Karubas around the world. Ako madiak maka-log in earlier kung ano naman ang Darlene. Crowded siguro ti internet. And kung ano naman ni LC Bergonian ang pag nga oras tayo amin. Karubas, kang runaan ka na kayo Manong June. Ken Ading JM listening from Hong Kong kung na. Nagado actually agpapabati kaslakin ni ading LV Valdevino when ano ti palayaw na di parilo ito na yan basta ni LV ka talaga tinagada. Have a blessed Sunday mga idol Manong June kan Jan Mark. Pabati kami dito sa Hong Kong, please, good luck and more power. Thanks Manong kuna ni ading LV and of course kuna naman ni Gemma Ramos Tamani siga man timang basa. Pabati madamdama Manong message na to. Kung ano iso dito ti pagpatinan. Anyway, ulitan mi apo ka Aruba kada giti taga San Sebastian ipakaamumi kada kayo nga into no Mayo 4 2017 iti tayo pingatuan 2017 2017 at maangay nga dental and optical mission dito community center kat manipod alas 8 hanggang alas 12 iti bigat kat daytoy kat sponsoran dagiti kakabsat ka Aruba tayo nga naayat nga tumulong nga aga po apo ti Jaya Hilo Hawaii nga dadauluan ni Kabsat Cathy Cabal Salvador kastamot kini manang Elisa and Danny kini Josephine Cabal and Arman and Cathy Ruth and Basil and Cynthia Rambo. Susan and Jerry and Jonel Salom and of course Guna. Ano guna to agade? Guna to agade of basta ka sa day jay. Guna kasi ay. Dahil wag gantanton isu dapat the generous sponsors there for the upcoming optical and dental mission as well as dagiti of course dagiti of FDD Hong Kong chapter kun dagiti naayat pa nga Aruba tayo nga tumulong aduda launay no i-mention ta baka no alas 2 to malawon. Kata malagi po man tayo mother na ni ading Angie. Nga nag-speech ka kuto. Iti pa nagayad ko ita ako kuto. Kanana. Kasi kaman ikata yung kata na sentence. Matigarda mo. Kata-katalan ni tatang. Kasdayan tinagmaayan na. Ngarod, karo ba? Ang tawag yan nang iiyapan ako niya. Aha, mangbasa ka man kita text messages tayo. Ay, intabi kablawan, dagiti kugayam, dagiti nagkasar iti kalman nga kinantaan ta, nga nagragsak apo, nagbara di panang brasa da iti 40 kituo, talagamat nga marik namin di panagayat iti Aruba sa Joy, San Antonio de Quirino. Thank you very much, abuy, kadagiti agasawa nga ni Renato Lazo Sr. kini Mrs. Rosenda Lazo. So da apo iti nag-invite kita kami. Of course, iti kabangir nga partido. We have Mr. Joey Soriano kani Mrs. Marilita Soriano. Kanda iti nagkasarmat ni Mark Jason Soriano kani Nuri Isabel Joy Lazo of San Antonio de Quirino. Talaga matapong narik nami iti panagayat yu di 4 katuwo awan iti nasayang nga sonata mi talaga mga from intro to extra talaga nga sala-sala and they enjoyed very much. Anya ti among mga kwanta most requested song? Amin mo't salsalaan sa bagay amin awantim ay tudang nga talaga nga kaya dan sa ko baby kin ni neneng as well as sa tapos sa utang ayan, good afternoon mat kaniya manang Virgie Domingo na naka-join din for the first time of this year nakita tahan and yan manang Virgin o nya matir arambitam dito tatago overti apuko when no
Good afternoon, Kenka. And of course, kung na dito ay aloha na imbag nga malaman ng June JM nalpas man ti off work manan nubigatan. Request ko man tay baby kanineneng and non-stop palse. Salamat manong June and JM ko na ni Anthony. Akoni. Akani tam. Nagaduti barbaro nga nakastra na eh. When we have 17 listeners. Wild Max Allison, Hot Night, Janet Alejo. Yes. Hot Night. Lente Virgie. And we have 5 listeners outside. Madam mga gilinga karon naman ng Virgie. Ayan, isa lang tamo dito. Baby kinineneng ta. Pagsalaan taman. Siya rin lang agting dingugan. Dagiti makinagan. Ni baby kinineneng. Ni baby kinineneng. Nga road, ipa-emi apo dati nga sonata. Kini baby kinineneng. Agor katagirug ko amang pa na jay. Dimsabot. Abero ka noon. Agor ka. Okay, basak pala garot may sama ko. Sige, basak pala. Na yung pagkapangal daw yung manang June ken Kuya JM, kabkabla umanti family Martin, ken family Pasyon. Iti? Pawa. Mo lang sinabi. Agkagablaaw Brian Martin nga taga Sinamar Norte, San Mateo. Request ko man Jay, kanta nga pawi lang ka. Thank you. Wow. Coming up, papawi lang ka. Pawi lang. Good AM, PM. Kung na talaga dinoble na ni ating Sonia, din mo no, yung PM mo yung AM, kagudwa mo agpaiso. Good AM, PM, FDD, Manong June and Balong JM, pinarbangong ko tinagriing, tabang akti programa yo. Apo tadya mo makalagin, apo berbero kag ti email, aburido pero dingdingig kayo. Pero dingdinggan kayo. Kung na ni ating Sonia, iti Bologna. Italy. Ayan, ating Bologna, Sonia. Italy. Nanyaman di ko kuwam ditang agkwir-kwirong agbaglagin iti mix. Good afternoon kang ka. Ayan. Kung dito nag-request si baby kinineneng. Dahil nga ruden. Kaya siyempre para kini Baby kinineneng. yes. Manang darling kini Auntie Virgie. was. At manang Virgie says, kablaawak ko na aming adumdumag ti programa. Nagbaliwan ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni Ilokanan nga ang mamuk idiya panawen ayawanen day di narumpi ano umisip apagbingi atay balasang anadamili palay santupay santo makuti ayawanen tingkam misala tababaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda an anusan minti babaket tano bumalsi ay napiglet. Nagbaliwan ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda duwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamuk idiyon unana ayawanen day di narumbi ano umisen mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santo makuti Lakay man. Ayawanin ti maisala kababaketen kaditutinla dagitil mening nagpukauda ginulog Obeng. ayawanin ti maisala intarayda Obeng or dahita. ti babaket umumal ti anyapeket ayawanen tingkam misala tababaketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda dinuyuda ay awanen ti maisala intarayda an anusan minti babaket tano bumalsi ay napiket ijis ka no Ay, awan. Di ba? Wala partang uning ang video sa ato.
Dagitin neneng nagpukauda Ginuyuda ay awanan Di maisala Intaraida Anusan di babakit Tano bumalsi ay napikit Ay awanan tingkam isala Tababakiten tadititenga Dagitin neneng nagpukauda Ginuyuda ay awanan Di maisala Intaraida Anusan di babakit Tano bumalsi ay napikit Ay, bigla mga nagtudo mo tikin na ti text message kasunod ang basahin tatadayta. Nagadong nga dago sen. Naibagal daw kanya Manong John ken ating JMP kabla oman. Di asawa nga inayat ko nga ni Mayra Espanyola kan di anak ko nga ni Renyan Carl Espanyola kan na ninanay ko nga ni Maring Espanyola. Maring tinaga na. Ken amin ka pamilya mi, J. Ordaneta City, Pangasinan, kan kasamot kabagyan mi nga Espanyola family, Tita Isabela. Salamat Manong June, ken parikos ko madatay sunatang nga tagapulot, tinagkablaaw, Roel Espanyola of Taoyuan, Taiwan. Na, kita man lang, plus 88 mo. May plus 88. Kiti dito Taiwan, abo, Taiwan. Good afternoon, kita. Talaga nga international talaga nga international. Text official text line international. Wow. Anda masayangan nga ag-text. Ayan. Naimbag na Domingo tayo amin karuba around the world. Lalo kuya, kanyayo kuya kina JM, pakikablao man nila kay ko nga ni Mark Alan Arquero, J. Solano na Vizcaya, kan amin Jayon kuya, coming from Elaine from Singapore. Pa-request man DJ long distance nga aya. Thanks and more power ko na ni ating Elaine Rosando. Good afternoon king ka ating Elaine. Baring ba damdam mo kantata? Kuna nabat ni Hot Night. Sige mo agbasa. Hot Night. Hi Manong June. May kablawan da Richmond. Kini Sofia May. May kantaman Manong June jay. Lana. Kaya anak Manong June. Sa guy ni Gilbert. Hello Gilbert. Basta yung manang BBN manang neneng agpapatang da dito itat makapahomesick ading Virgie ko na ngayon anay darling. Ang kayo ma-request, ang kayo nga ma-homesick with our presence. Ay, Diyos ko, ag-tune in kayo latahin niya. Okay, some other dedication that official tax line tayo. Naputo nga altaw kada kayaw. Koya. Wait ko man dyan anak ko nga ni Jaren Borja kante. Asawak. Nga ni Johnny Borja. Pakikanta man dyan madlaw ni babae. Siya kuya ni Karen Borja iti. Ranyag. Salamat. Sige man, Bombay. Bombay man tata, Bombay. Kasama niya? Kasi nga. Meron akong kung kunang amom na. Kasi na amom iti, tata di maman. Madi. Good PM ko yan, Kuya? Good PM ko yan na dalawang guwapo. Wow, kita lang na. Greet ko po na ko na si Mikay at Leia. Thanks po from Mama Jovi ng Kapayakan ba to? Happy Fiesta po ng San Isidro. Fiesta di San Isidro. Happy Fiesta dita San Isidro. Ano di kinantaan nga fiesta anan? Rizal aja. Rizal Alicia Isabela. Once again, thank you very much. Apo ti parang invitaryo kada kami dita. Talaga mga nag-enjoy kami. Ore no nagkaroon pa si technical difficulty talaga mga nagbaba iti nagbaba iti kuryente nasuro lang sa gasuot nga voltahe. Nakapsot ti kuryente dyan. Watch out ka no kung nani mo dyan ti pa nang imitate mo ti inchik latan inchik dito sa marono inchik. Ilocano mo. Ay, madi mo ba rin ti inchik ti Ilocano ya? Madi na may nga gano Tagalog. Ay, sige, di Tagalog mo dito ha? Madi. Sige, pasamon. Lain baka aldaw manong chon, kada JM, kabla awan takman nga awan lewan nga agdangdangag. Ay, adalok ng ipugo mo. Dangdangag. Itang programa yun ito, pagaya yun ni de la Cruz. Ito San Miguel Ramon, Isabela, Mix Club. Nagmaya, nakadado ti. Kablawa mo ni nanay di kayam nga Lourdes.
Nanti jo balay madamagdeng-deng ga. And of course, may... Nagsapa na ngayon on Jirayo. Oh, yeah. Isa tinang kanya. Jarajo. Why? Ay, kung ano na dyan. Para request mo ba the long distance nga ayat. Isagot ko nilakay ko nga niya. Alex, Marcelo para iti 27th anniversary minto no bikat. Happy anniversary lakay. Kung nanamot ni Auntie nga manet. Oh, Marinet. Oh, kita man lang. Anag anniversary dan. Oh, 27 years of being together. Ito suffering ako na da. Siyempre, ginado ito may isa, di ba? Ay, Sige, pumasa ka pa dito. Wala. Madi mo matandaan na hindi ka na doon na-request ka sunata. Di ka mo na niya tikantaan-tan. Tagapulot sa yung mga tatay. Palagi ko ang tanga makanta amin na bigla. Pau-pawi lang ka. Oo, bigla nga nakadadot yung messages. Tagapulot. Tagapulot, pau-pawi lang ka. Awanan. Sige, pumasa ka latatan. Anyway, anapay din pagpagadat to'y ayan. Pa-request ka naman dati Thinking Out Loud ko na ni Nita Valdez. Oy, into an English portion man ng Virgie. We're going to do that at this moment. At this moment. At this moment, Ilocano pa laang, iti kantaan mi.